hari umwanditsi w'umunyamerika wavuze ijambo rikomeye ati whatever the mind can conceive and believe it can be achieved. Tugenekereje mu kinyarwanda yaravuze ati umuntu ikintu cyose ashobora gutekereza no kukigeraho birashoboka. Icyo ari cyo cyose umuntu ashobora gutekereza no kukigeraho birashoboka. Ni mu gitabo Think and Grow Rich cyanditswe n'umunyamerika Napoleon Hill. Aha huza na Naymar Jonior wigeze kuvuga ati ibanga ryo gukabya inzozi zawe ni ukuzizera ndetse ukanizera ubushobozi bwawe bwo kuzigeraho. Ikindi kandi Neymar yigeze kuvuga ati niba ushaka ko amahirwe ahora gukurikiye uzajya utanga ibirenze ibyo usabwa. Ndavuga Naymar Jonior. Naymar Jonior mu kugira iyi mitekerereze byatumye aba umwe mu bakinnyi baciye uduhigo dutandukanye. Naymar Jonior nubwo yakuriye mu buzima bugoye aho byagaragaraga nk'ibidashoboka kugira ngo agere ku nzozi ze zo kuba rutahizamu w'umupira w'amaguru. Uyu mwana akiri muto cyane yigeze kubwira mama w'umubyara ati mama yumva umukinnyi ukomeye nzashinga uruganda rukora biswi maze nzazige nzihage. Ibi yabivuze igihe umubyeyi w'umubyara yari yabuze amafaranga yo kumugurira biswi, kandi Neymar yakundaga kurya biswi cyane akiri muto. Ariko se uru ruganda Neymar yavuze ko azashinga amaze kubona amafaranga menshi, uru ruganda yararwubatse? Hoya, ibi byari byifuzo by'abana nk'uko abana b'abakene baba bumva ko icyayi n'irindazi ari byo bintu bya mbere biryoha. Uyu munsi wasanga Neymar arya na biswi yavugaga ko azubaka uruganda kugira ngo azajye zihage. Neymar yabonye amafaranga menshi arenze ayo yifuzaga. Ubu ni umwe mu bakinnyi bakize cyane kuri iyi si, dore ko yibitseho n'agahigo ko kuba umukinnyi wagurishijwe amafaranga menshi ava muri FC Barcelona yerekeza muri Paris Saint-Germain. Ariko nanone reka twibaze iki kibazo, ni gute uyu mwana wakuriye mu muryango utifashije yaje kuba umukinnyi w'icyamamare wakoze transferi yavugishije uyu mubumbe dutuyeho? Niki kihishe nyuma y'ubuzima bwa Neymar cyamufashije no kuba uwo ari uyu munsi? Niba nawe ujya wibaza byinshi ku buzima bw'uyu rutahizamu, nitwa Mr. Wizi Muhayingaze. Reka turambure page ya mbere ku gitabo kivuga ku buzima n'amateka bya Neymar Jonior dos Santos. Ikaze kuri Nepo TV Official. Kora subscribe niba utarayikora, tuzatubana mu biganiro bya buri munsi. Ni wagira irungu uri kumwe na twe Nepo TV Official. Muhayikaze. Neymar Jonior. Amazina ye nyakuri ni Neymar da Silva Santos Jonior. Yavutse kuwa 5 Gashyantare umwaka w'1992. Avukira mu gace ka Mogi das Cruzes mu mujyi wa Sao Paulo ho muri Brazil. Ababyeyi be isi umubyara yitwa Neymar Santos, naho nyina umubyara akitwa Nadine da Silva. Bakaba barababyaye ari abana babiri bonyine, aribo Neymar da Silva Santos Jonior na mushiki we Rafael Santos. Neymar Jonior yatangiye gukunda umupira w'amaguru akiri muto cyane. Ku myaka 6 gusa Neymar yaramaze kugaragaza ubuhanga budasanzwe aho yakiniraga umupira mu mihanda yo muri quartier z'iwabo ndetse n'ahandi hariho hose ashoboye. Aha Neymar yagiraga amashinga adasanzwe ku myaka 6 gusa. Isi umubyara yari umukinnyi mu cyiciro cya kabiri muri Brazil. Kubw'iyo mpamvu niwe wa mbere wabonye ko umwana afite impano yo guconga ruhago. Dusubiye inyuma gato, Neymar afite umwaka umwe w'amavuko igihe yari kumwe n'ababyeyi be mu modoka bakoze impanuka y'imodoka yashoboraga no gutwara ubuzima bwa Neymar, ariko Imana ikinga ukuboko. Iki gihe Neymar wari akiri muto, akiri uruhinja, yakomeretse agasebe gato, ariko se umubyara akuramo imvune yatumye ahagarika gukina umupira w'amaguru aho yakinaga mu cyiciro cya kabiri ho muri Brazil. Ibi byatumye se arya gushaka kandi kazi kugira ngo atunge umuryango. Iki gihe ise yagombaga gukora ahantu hatatu byibuze kugira ngo Neymar ndetse n'umuryango we babashe kubaho, ariko ibi ntibyari bishoboka. Ibi byose byatumye Neymar akurira mu buzima bugoye, ndavuga ubuzima bwa gikene. Kubw'iyo mpamvu yageze ku myaka 11 atari yanamenyekana, kandi abandi basitari tuzi usanga ku myaka 11 baratangiye kumenyekana muri quartier z'iwabo, ariko bari bamuzi cyane ho ku mashinga yagiraga adasanzwe. Nubwo Neymar yanyuraga mu buzima bugoye, yanze gucika intege, anakurikiza rya jambo ya Cristiano Ronaldo akunda kuvuga ati talent without work it's nothing. Ati Imana idakoreshwa nta kibimaze. Neymar yakomeje gukoresha impano ye kugeza igihe isi umubyara yaje gufata icyemezo cyo kumujyana muri Academy ya Santos, akaba ikipe y'iwabo muri Brazil. Iki gihe Neymar yari afite imyaka 11 y'amavuko gusa.
ku myaka 17. Neymar yakinye muri iyi kipe ya Santos kugeza imyaka 17 akajya muri Santos nkuru ku myaka 17 gusa yinjiye muri Santos FC. Aha isi yatangiye kumwitegereza, niho yatangiye kumenyekana. Mu mwaka wa 11 yakoze amateka afasha Santos kwegukana igikombe cya Copa Libertadores, igikombe yari imaze imyaka irenga 50 itarakozaho imitwe y'intoki. Si ibyo gusa, yatwaye igikombe cya FIFA Puskas Award, aba umukinnyi mwiza muri Amerika y'Amajyepfo inshuro 2 zikurikiranye. Uyu mwana yari amaze guhinduka icyamamare, atangiye kwandika amateka atayigezwe yandikwa n'undi wari we wese wo muri Brazil. Twihuse gato, mu mwaka wa 2013 Neymar yageze ku nzozi z'abakinnyi benshi babifuza kugeraho. Yinjiye muri FC Barcelona, ariko iyi yabaye transfer itaravuzweho rumwe kuko n'amasezerano ye yabanje guhishirwa, ariko bikaza kumenyekana ko yaguzwe asanga miliyoni 75 z'amayero. Aha yahuriye na Lionel Messi ndetse na Luis Suarez, bashinze trio. Iri ni itsinda ry'abakinnyi batatu bari bakomeye cyane muri FC Barcelona. Iri ni itsinda ritazigera ryibagirana na gato. MCN ni mu kuvuga Messi, Suarez ndetse na Neymar. Mu mwaka wa 2015 aba bataka batwaye igikombe cya UEFA Champions League, Copa del Rey ndetse na La Liga Champions ya Espagne. Neymar yari amaze kuba umukinnyi umustar ukomeye ku isi yose. Kwihuse gato, mu mwaka wa 2017 ibintu byarahindutse. Neymar yafashe icyemezo cyahinduye amateka ye, yimukiye muri Paris Saint-Germain ku mafaranga atarigeze abaho mbere mu mupira w'amaguru. Yaguzwe asanga miliyoni 222 z'amayero. Aya niyo mafaranga menshi yaraguzwe umukinnyi kuva umupira watangira kubaho muri iyi si. Yahise aba umukinnyi uhenze kurusha abandi bose mu mateka y'umupira w'amaguru ndetse no mu Bufaransa. Akigera mu Bufaransa yegukanye La Ligue 1 inshuro 5 zikurikiranye hamwe na Paris Saint-Germain ku mukino we wa nyuma, ndetse yafashije na Paris Saint-Germain kugera ku mukino we wa nyuma wa UEFA Champions League mu mwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2023 Neymar yatangiye indi chapitre nshya y'ubuzima bwe. Neymar yerekeje muri Al Hilal yo muri Arabia Saudite, ariko inkuru nziza kurushaho ni uko mu mwaka wa 2025 yaje kuva muri Al Hilal muri Arabia Saudite asubira mu ikipe yaho y'uwabo yahozemo, aho yatangiriye muri Santos FC. Twerekeje mu ikipe y'u Brazil. Neymar ni umwe mu bakoze amateka ndetse n'uduhigo dutandukanye mu ikipe y'u ya Brazil. Havuyemo Pele, umunyabigwa biciye bigacika mu ikipe y'u ya Brazil. Neymar ni uwa kabiri umukurikira mu batsinze ibitego byinshi mu ikipe y'u ya Brazil. Yabaye watsinze ibitego byinshi kurusha abandi bose. Havuyemo Pele, anabura Brazil kwegukana zahabu mu irushanwa rya Olympic yabaye mu mwaka wa 2016. Neymar yahindutse igihangaye cy'igihugu cye kuko numwe mu baciye udugo twishe. Havuyemo Pele nk'uko nari mbivuze. Twerekeje hanze y'ikibuga, Neymar ni umwe mu bakinnyi bafite umutima wo gufasha. Yashinze ikigo cyitwa Naymar Jonior Institute. Ni ikigo gifasha abana kubona uburezi ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze. Ni urugero rw'umukinnyi utareba gusa ku ntsinzi, ahubwo akita no ku buzima bw'abandi. Ku buzima bwe bwite, Neymar Junior afite umwana umwe witwa David Luca yabyaye akiri muto. Afite mushiki we witwa Rafaela Santos, akaba mushiki we n'umwana umwe rukumbi bavukana. Uyu mushiki wa Neymar barakundana cyane ku buryo Neymar anafite tatuwaje ku kuboko kwe yamwitiriye. Ikindi kandi bagaragara kenshi bari kumwe mu birori bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga. Ikindi ni umukinnyi ukunda kwishima ndetse no kwambara imyenda ihenze cyane. Neymar Junior uyu ni inkuru y'umwana watangiriye ku muhanda, agatangira akinira ku muhanda ariko akaba icyamamare ku isi yose. Yerekana ko aho uva hatagena aho ujya. Ni inkuru ya Neymar da Silva Junior de Santos, umuhungu w'inzozi zahindutse amateka ndetse akandika n'amateka ataratekerezwaga ko ashoboka. Njye nitwa Mr. Wizi, naha dusoreje ikiganiro cyacu.